Okurujira Halmate Edenok oriyo muhezi wa chairman w'entebe yo kubanza ahabwa Nyakasanga yabanza kurabura abakozi b'amashanyarazi aba konka bamuzya mu meisho buzeka saha nkayitano nekicweka naruga mu office nagaruka muka nasanga sibura amashanyarazi gacyaroho neja nagamba nabo nagezaho no kubahabwa ku government bo kutera ha account kona akasign post akakuolekango sazi no muntu asemerire kuzanazaniraho amashanyarazi batwara baba kisubiye ku miworo eromunye gisuti amashanyarazi ibo banemukora itwabe tubanimu injo mwanori mukariwe yasubira kuma mu mwanori yes maka nabateka mu sentise ko milioni 30 erisubiye ku nyumba yo amashanyarazi yayo abebemezi b'icweke eki nibagira ngo no muntu wa kabiri kwita amashanyarazi ahanjweji kuiho mwako gutandika okubanza akaterwa ali ibati so cha happeningire cyo bakozero okurani ba fighting ekintu ekinchikoraki nti endinga obo kuletaho engeri je bara controlling baramba hindura power line yeke tumuzikire mahango mukama wenchu ogurube na muombekesa nwakozere buri kimucyona so ogu muntu wa kabiri within this year. Polisi ya Kasese eyebembirwe Wilfred Bagenda or DPC wa Kasese yahiko mwanyogu kandi yatwarombera rw'umugenzi okuceberwa. Kisokerwako bwe tu visit the scene incident webadde tugenda kukola tugenda kutwala omulambo for postmortem. Doctor ya ino kukakasa bulungi nti omuntu kitufu ogwo yahanangiriza abatura kwikiriza abakozi ba umeme okugumiza muno bakore emirimo yabo. Already police emaze ku recordinga wire nga bwezisanze wansi kyekyo kati bwe tuzirekawo kitegeeza nti n'omulala akola ki ali ku risk mumpulidde so mbasaba muleke umeme koleki ezije wansi eziteke waggulu. Gasha kwa Gilbert Mahanguzi omuri Kasese.